Palaina ini 1 তারিখ Jun o sal ketal 1 তারিখ ini salo ini bobagrano kolmanja karo tai ini orok jeng press meet khaijini sini TWF ni advisory board ni chairperson sini borom genang madam Pavitra Bhakti Jamatia tongo sinoro tongo sini secretary buku Budolakshmi Deporma preparatory committee ni convener buku Gita Deporma joint convener buku Ati Jamatia bai buku Swapna Deviya tai sini advisory committee ni buku Mamata Botongo tai jok to buku song tongbayo borok jok to sini TWF ni samo tangkrak jek song tai ani media taktuk song norok nopo belai o 1 tarik ni salo hambaya karo jeng tini norok no maring mani karon hingga obose sini bubagra jengno tipramo thani kaisa wings buri beda TWF Tripura Women's Federation hini kaisa সংগঠন khairika o সংগঠন khaimani Bisiktham pungnai beskang 6 তারিখ Jun 2024 आज 6 तारिख Jun जों TWF Central Committee rok meeting khlailai जों kaisa decision najakha taklaini foundation de जों सारा त्रिपुरा राज्य o khlaiyawi प्रत्येक ब्लॉक o yakaba district o khlailai liya जों taklayo centrally babe khumulungo जों nuai auditor nuai kholnogono जों o program no जों khlailai sinai nei wan suklaikha abono no सारा त्रिपुरा राज्य ni 12 ta district chini kasam district tongmani chini bukuksong 44 ta block committee tongmani kasam chini bukuksong norok jotono no ang media ni through norok no kobok jawo norok je phaimansak chini 6 তারিখ Jun no 11 ta ni somoyo जों meeting start khainai chini pana pisa jaknai aboni sekang no norok phai sokpainani bagi khumulongo nuayo norok no kobok jawo tai taklayo chini agine haino chini habobagra जोंनो संजावै रिनाय TWF nei bung harai rinai जोंनो संगठन संजावै रिनाय बुबाग्रा तंनाय जोंबाय chini foundation dewo tai chini jotto borom gana মন্ত্রী কাতাল তঙ্গ খরকনি MLS তঙ্গ চিনি তাই EM CM MDC চেয়ারম্যান চিনি বরম গানাং পার্টিনি প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথানি চিনি মেন কখনকাই CWC CAC বরকনি যত আতং সং দংবাইনা চিনি যারা ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন जों हाय TWF बाहायनो চিনি তঙ্গ YTF TCF chini aro tongo TISF borok no bo जों invite khlainai borok bo phai ma phainai chini o program bo tai taklaini program जों belai khaino chini je mansak जों naithoklai khlainani bagi जों saitoklai tongo abo जों central committee simi naithok khainai hima bai inya norok pal jotto district ni jotto block ni bukup jong khai जोंनो o program no mosang rinani nango tai जों asaimani salo bo bahike tongthok chini bukuk song tam khlai langkha chini bukuk song tam khlai man जों nukhungo jemon जों samong khaimani haino chini rajnotik ni nukhungo bahaino जों bubagra no logiri nani thangmani nukhungo bo जों belai no success ni tongo chini TWF abo o success ni buthai जों 3 bosorot thaita mankha 3 বছর जों TWF ni bothai thaita mankha bubagra जों aboni bagoi जों belai kheno proud feel khayo जों TWF tam male MLA khorok ni manja जों TWF ni hoite जों chini MDC plus EM khorok ja manja TWF ni hoite aboni bagoi no जों taklai ni chini foundation dewo chini bukuk song resapna kereng tong resapna sina kereng tong kop klop kop thoma kereng tong
taknani kereng tongo buthai kereng bumul kereng tongo obahai kebang majan jani telen buri tutui waruk ni wamu wanani kereng boho morok na ba angkoi le seng bai kereng di seng norok no cikon sapano norok ni ring mani no seng tau pe warna bagi ya pai ringa ni bagi seng TWF Central Committee ro seng ready tongnai aboni bagi khajani bukuk song ang jottono no kobobo norok media ni bising tikai o chini press meet khaimana nukmani loge loge na 6 tarikh norok ready tongdi norok 6 tarikh chini khumulung ADC headquarter khumulung noayo phai jotto sungbai baksa chini Bisiktham kamani TWF ro belai khaino Bisiktham ba success angka ni sak no proud khayo dai bubag a proud jungno khairi nei hake chini bubag aboni bage norok jotto bukuk song jungbai baksa no ke bodan jani blog khlaiya foundation de ke bodan jani district foundation de khlaiya wo jung pal khai taklai ni bisiwo jung abo chini khumulung no jung ADC ni chini kumthai barani headquarter no jung khlailai nei hine wan sok laike norok jotto jungbai baksa pal khai khlaina ni bage khaina ni bage ang nok no kobobo tai kaisa kobog mu hkai jotto bukuk song no norok khaina ni saka jani amchayo yakaba janjani block committee elakaro nongi party office tongo aro khamkano chini TWF ni bana yakaba flag notice awoi norok chini program bo phai nani bage ang nok no kobo karon chini flag chini singemo jung TWF chini singjak ma abo chini flag karon jungno bubagra sinimung kebang marika tamurika emonki writing pad base kannani mala gori hoite kebang masin nori kaje norok kaisa সংগঠন kaham সংগঠন kubui bai samang kaine ini bubagra jungno mari chinnori rimani no jung ek number chini siniman hingga chini bana o bana tolawo chini flag tolawo jung to TWF kaine ro jung bana notice awoi bana no borong bugui norok phaile di chini program bo abono ani koimu job tonono 6 tarikh June pogyawo jung chini Bisiktham kamani salno jung kaham khlai palailai ni bagi ang jotto bukuk jongno khabai kai kobok jaw jotonon pandawa sab mandana te o pandano Rwgwi boma ha sambotang ya nai ba yasak zakha o pandawo ang to sain na thangka chini main hingati pramathani CWC Central Working Committee CAC Central Advisory Committee aro ti pramathani plus chini TWF Advisory Committee tongne frontal organization ni joto chini okra rok tongnai chini president rok tongbai nai tai chini frontal organization ti pramathani 7 ta tongo tai borok joto nano jung invite nai tai bisas khai jehetu chini bori rok ni program pa jung aro chini bori rok no gurutto dinai bukuk chongni no jung talent bonai tai chini bubagra to tongnai no bubagra si chini chief guest ngai chini party ni president abo CWC to khotja CWC ngai to khotja chini opera amni bagi Tina di na ready okay Jeng sidin joto dina hambai titi boka hulano ini 1 tarik Jun 2024 TWF Secretary Foundation den pi meeting dan sini meeting mo tini tongo sini TWF Central Committee President sini Madam Munha sini bisingo tongo sini chairperson sini Madam Komite Jamatia sini bisingo tongo preparatory committee ni korok ni ku convener chokna tibiang te ati jamatia sini treasurer tongo te o jaga choto district ni te central ni manjak penai sini TWF ni khajani bukuk tongo jotonan hambai te first of all ang bokro bomai sini maharaja nang direct ya paro kami kai bini chai tok Mumbai bini na har Mumbai tini jeng third foundation de object pagin thalai tongo so o jaga wo ang ani as a convener ang obono request penai through media sini joto division beri rok ni je 44 ta division tongani block o jaga ni joto beri rok no
o jago phai manjak phainen bagi kobo jago tamni bagi himale जों सेन्ट्रेलि ओ जगह मीटिंग खालाये जों ओनो डिसिजन खालायखा जे बिसखां 6 तारिख बेलेखनो बिफिटिं मेल आरो जों ऑब्जर्व खालायनो थांनाय दङ थार्ड फाउंडेशन दे जोंनि थाइ बे नय खमलों नय ऑडिटोरियम हॉल खमलोंगो ओंखाय कोनो ब्लक कोनो डिस्ट्रिक्ट आलादा भाबे ताक खालायदों जोंनि मीटिंग डिसिजन नजा जेहेतु जोंनि महाराजा हायनो ओ जगह फाइनल होने कन्सेंट जा So cini party ni jod tuni okra jara CWC tongnai CAC tongnai ngia khaba cini party ni ei jod to MLA MDC EMs jembor no jod to no ajaga invite khai tomo ngai amasa khlayo cini program belakheno jal tomo khlai belakheno kaham ke jemo program no khlai manai ngai abuni bagai je tini oro noro media ni phainai noro belakheno hambai cini o matter no noro coverage ran bagi phainai bagi no baiklah hambai maya paro ngai o adini je program abo cini gobang ma cini cultural program ga activities to tongai ngai jeng just one sulai tong cini beri rok bisingo jara mutunar jangnai obai samklai thangnai obar ro haino jeng adini felicitation lailai mano abo haino cini one sukman bisingo tongo ke bebak noromai details abo cini president tini uta brief khainai so ang cini president or request khainai cini matter noti 6 tarik June cini third foundation de noti bote wo briefly norong ni site madam nang request khayo abo note